Medication alert. You have medication to take. Ajulu tutwal un waktu juma chende o winyo tarapalo man Dr. Caesar Kai to adore ne Amir Kong John panelist Mathieu John Lady Grace Apoia. Yeah, John Omer Caesar Public John Paul Kilama Yeah. Kidang what take him makan ane road Fred mamakwe. Ma ane yo babiru la log ma teke log ma tinwa wa be log tin wa duge kum log ni lo tiang te ywe yo tinong ywe ni in the bene ywe metam mariani ane kar madano wur cham ge pielo cham bene chi Jane kono ben ko yen dang ma tek ma da chi da win ni kot ti ga chwe chi mi u ke ar ke dan wa bu pe cham wan ke bod kan ben chen ti ga yen ma tek ma da tin ni wan ben neno duwe kai le ba chu lok men neno duwe ni kono pat ma tin wan ben neno ne ni duwe be wang chen go ma Check don't challenge talk, but it's going to be in about 10 minutes. No, do a child in a child one ching or she does your law. She can't go to take my pen ching, rain now, what Charlie or the war. She don't down or take a time and and okay now, going to Charlie walk between social media, your television. I'm accessing your BBC, your ITV. What do you quite lock no ma tin what you lock and I mean I don't Fred no way look jam road apoyo panelist dichu ki dano dichu matika winyo wanyo neno wa tin watiga lok ma piere tek lok matika kupu je Mario dugu palitino kwan ki lok maneno ni dero bero paju but way Uganda kan kitu wunu ngayo kere kwan wa pa primary ki secondary ke kwano tam ki tam ana imwaga chiel tie tam sadek kiyini kwano tam ma chien kwano tam Mario kwano tam ma dega yini karo kere peny ci chier class mukene kari ka peny madit machalo peny mi primary mano kay oi P7 ini penye ipenye tam ma dek kay oi senior 4 penye tam ma dek kay oi senior 6 penye tam ya dek ento ka wadonye university wan wakwano semesters ario imaga chiel semester chiel ter dwe ang'wen semester chiel ter dwe ang'wen manyoti ni dugu palitino mi university pol kar gen gi dugi yweyo no litino kwan mukene ni mi senior ki primary no gen gi tie i kwan mita Mario chi jomi senior jomi university gen gi dugi yweyo mali tieno kwan chako dugi yweyo ai dwe mia boro ywe mita Marione no du university tika doko ka chako semester mukene semester Marione atika poko man pingo pien ichawa ni ke neno wel madit loyo palitino makwano tie litino primary kidong litino secondary awajo ni primary ke secondary pien charo nasari to watu ero kwano gi ye kod kare meno megi compare per mada roma kipidi ichawa ni ka wano neno i Uganda kanto twale ya chuli burra chuli mudugu yung piny
gin gineno kot chwe kirio cham bene ma kipiro cham kirio kipiro cham mi chwi kipiro cham mi oro ma cham mi chwi pol kar ke mar chako petune i dwe mar yo viene dwe madek lugo kiri no kot no poro cham mi oro ki chako petune i tum dwe mabiro dwe maboro kadok viene dwe mamungwen pien pol cham eni duju cham mano tero dwe adek ogiko i dwe angwen so ka yini pere dwe maboro dwe mabungwen dwe mapar achiel dwe mapar yoro ge kwanya meno ka ri dwe angwen ka ri dwe adek ki kwanyo go chon wego bene ka yini neno i kima actually gen gi timing kere gen gi kero ni peto cham egoni pol kare time mano lugu kiti mano cham egoni no be ri kere ka ineno pul mano dano piero pul mano cheko kire dwe ma tum dwe ma para chiela cheke dwe ma para rio wek no ki pura peke tonga piano or no tino kabino ka ineno pet mukene chala anyugi dano piero mano chero teki dwe ma pa ario ka inen uteki dwe ma pa ario chino kitwero bedo kikero me kwanyone ikare mano chieng tie wek na nyugi no pino lanye pol cham makwanyone yot mano pinyo tuo achuli pero mano chero kateki kare mano no piny no tie mano kot no pe kita churi pero keremo dong kelu wan ka wachne ningo ni dugu mali tieno dugu iyweyu pol kara lo nyoro igiberu yom ni lo kony tika bieno lo kony matika bieno ni ena ye ni tieno mano gi bieno no katiyo tich mokene mano wego oro yamo koro lo nyoro piano wel bene ki kero no mete ogang tadong wel ki kero mete gang no dong titine o wego dugu pale tieno magi dugu ni no beru yom chwiny bot lo nyoro ichawa ni ka ineno curriculum manyien ma kitiga ponyo ne Uganda curriculum eni tika miyo kero kile tieno mi ponyo tich matieno tich ching ikiena tipu ino kidok i system machon ma inono le tieno matiti agriculture no gitino ki portigi kama gen gi perye jemi manono ma dinge gi kwanyo be gi charo gi noye chente gi punyo kere lok mi pu gi punyo kere lok mi biachara enoni kali tieno dugu kere gang konyo le tieno wego le tieno beru ki kero mitiyo tich ma wego bela nyoro ye beru yom uno from the normal lens of neno jemi no waneno ni dugu pale tieno kelo yom chwiny ento ka wano chero in the reality which is on the ground koma daro matien ena yeni chani dugu pale tieno nyoro mukene tika koko magelego no twar go don school pien wagin na gwok le tieno peke mario cha mukene wakit le tieno mukene wego dugu gi ka gitika dugu gang wego walo nyoro no yom chwiny mono bedo pe pien kit mone mudonyo manyien mala tien kwero lok pala diet kwero tam pala diet kwero neno pala diet ulogo le tieno wa wego le tieno wa dugu joma kony gi pe machamo kene wa in la nyoro ilogo ibago dogi ni rubai mi aman pengo meno no me koko mano nyoro kok
waduogo dong ka neno dok kuom kare man dwe mi abich yung kany dano pigo bedo ka neno kot mo kiken jomo pierum anyugi gi tum dwe madek achake dwe mang'wen gurwenyo anyugi gi gichamo kene kod duchu mago pierde ka in ichero yagago kama kidong wa duro i parliament ni kikony dano kicham kinoni ke jopor yagago pien chiew lanyo jimi kod duchu lanyo jimi ma chiew lanyo ni owego dano kipere agago kono ka in ineno by nature kot gi poro late manok in no yung piny kany no koro poro kuno no kot fu poro chamo kene kot poro we tum dwe madek achake dwe mang'wen kote bene dak dok oko chon dwe mapar achiel tung dwe mapar achiel no dong kot pe dong mine gi kare machiek tutwal be pieto kore weko pol kori makuno pe kipiro seasons ariyo pole kipiro season achiel ken ma ka ineno pul ma gen gipiro pul mone mari dwe ang'wen abich ka gikwanyo ni pul madone now ki en aloga me pinye ni okero kwowa kamarach en kiti kiwajo ni dano ka uto imach kitiyo futi mach miteto dano nino mano kibi iro en per dano beti gina chura achuri dunyo pig wangi gi dok chien ka fur poro aneno dano mojwera nyugi duata mokeno chwinyo wa mach anyugo wango weng ichawan gi tika peta nyugi dano te peta nyugi manyuri dano guno kero mi ile mi chako wuot mi chera nyim ikum jimi matek motime kum gi kar mi pu machel kote kono pate kot mone machon pero neno ni an ariyo adek ma chieng' rieny eni an fura ka lero fura tuj awatero liel palake ma otoke od yar lachu pi neno kit sain mone kot tie ma fa oker dano kot chwe chieng' rieny ki chiel no pinye otuo oweko tika boro kwo padane kit me peto kodi maduong' chidong en kare eni ma wano tika yiele ni machiel be wa yiena loga me piny eni pongoyo ng'at mo mario be wa yieni do diro magen gineno kiti pinye tika bino kere kono koro bichwe awe kono bitime nini do diro egoni gina gikate kere kol kare nyura damo ni kidano ni adek tijeme mugo makare cha wano tiyo kere mineno neni wabiego ni dong chok bino chani pole be gurwenyo achuli no bino pa kot gen gineno ki turu yen mo kene chala turu pok gini polo pok ki tongyo an kai neno behavior pa yene chani ke bino yung kany muyemo turo weng ma muyemo turo ikare ma piti tour ni mo matwero surviving pian kot go kero weng so wayen ti confuse ikiti be gen gi dong kere pian ching bino ko kot tucho no dong unyweno gi yen no flow mone ni ti kat ikare man kali tieno tika dugu ka konyo wan pajo ma chiel ana lega chuli machalo kagana ni dano be gi cher iye wayele wuno miketo jimi machiek kogo piyo yot mano wego gin nakiluongo ni kechi bedo pere labule ka yini pero jimi machalo buga jomo ka luongo ni dodo ubuga by nature chabier ariyo kabiet ma dek no dong wete chame ka yini pero jimi mogo machalo bo by nature chabier adek no chame
ka in ipiro jemi machalo tigo mokene ma gin gi dongo yot dwe achiel dwe mar ariyo nodo chako loro jemi matiano ena wano chayo pito gi ng'et gamni uno weko wan kech pinego wa piano tigo in twero dier tigo labo chelo ne ing'wer ye nyanya moni maro in ne riemo kecho bo bene twero chamo lagi wa buga bene twero chamo lagi be wa ayo ki neno moni ma wano tikere kare duchu ma watamo ni jemi ne be wori ikiti mano tikere neno eni be wa ayo ki iye ka wano ki neno eno ni chi uno lweny eni uno bibedo yot gin mokene ma tamo ni tin analegi ya chudi ena ye kong wafunyo uno gin mamuno wajo ni best practice ipu yo mupore yo mabe ikit mipu achuri puru muchele walo porogo bedo wacheni oyweyo dikal kila ywe gin matope mabiyo kero ki macham mibino yet cham mano ki piero achuli furu mirni gewi ngom kot binu mologo ero irino jomo kene magen gi chero the best practice kamano kago bi furu gen gi bago ngoma baga kot eno ni ka uchwe kate koro rueny ngom eno ni ri mang'ich pikare malach pien no ngom me turt gwoko ng'ijo pikare malach mero wachero uni kodi best practice eno ikin best practice okene ma ana mero ni alega choli ena ye acholi ofony mulching te cham pien ka ini duro lum mutwoy te cham no ini tika gengo ng'ijo miduny ki ngomi kare mano liero no tie cham eno ni ri kinongo peko mi cheng pien no tere ti mang'ich kero no tie mi don pa cham eno ni acholi mero pony meno gino kene ma acholi mero pony ena ye acholi mero pony okilok mone mibedo ka chwinyo machogo cha duchu mamach eno ni kobo chere poro padano chere wango jimi padano ikin jemi weka churi pi maro duro lum ite cham mamegi pien gi wajo ni dano wango an yet ludir wajo ni ka ini duro lum weko ng'ijo bedo tie lum eno ni bene top medo mocham miro wachero uni meno kidong gino kene ma ana mero tin leko kachuli ena ye ka wabi pero cham mi konyo gang ki mia chara waneno unu cham maka ini pero mia chara chikelo chente mabup ini twero puru mugo chalo cabbage nuchu eka makao chek mabe no ine ng'eyo ni itiki milion abiro itwero puru machalo mutungulu nuchu eka makao chek mabe ng'ene tino ki milion 20 itwero puru machalo pot dek chalo skuma wiki chana neno chuke tie ubuga neno chuke tie malakwa neno chuke tie maka ini puru ing'echa biera dek no ini chako nongo chende achuli wachero uni pu eno ni pu mone ma ini puru kabi eka zario ching'e dino weng bino guti achele nuchu chi wajo ni la pu pitu la pu goma ni achuli wa ayuno ki iye durok tika loyo wa uweko ka ini neno e bino igulu site kanwa ikitgo idok page eno ni weng lolo loga yegu furu go periye cabbage gi go periye mutungulu gi go periye watermelon gi
gina da churi timo maber aye mi uro ne mi bor la loka mone li jal la loka ni dong pelare la loka anyway pelare ni la loka no biro wa pe tiene ento tij matek mutiyo ki ngech mala mal o kela loka kume ka uno wano neno kuri neno enoni uno wano bi woro wa bi chero ka loko ko wa yor kumwa dak bene ka bedo ki kero piano gin ma wano puro twero kelo it wa chente ma weko wano woro wa chera nyim mabo neno na eno ni bene litieno manyo gwok gibi bedo ki gum mi winyo loka eni litieno be gunge man ni tich en madano wajo ni tich pinego dano ka yini tiyo matek ibedo ki kero mi bedo ki jimi mamegi ka yini tiyo matek ibedo ki kero mi tielo kola nyoro ni weko temo ni mapek mala nyoro tiyo ni pek ka teni dugu piny ka yini tiyo matek kumi bedo yot litieno miero gunge meno pien ciente ma wano tiyo kere ni duju piti mo magi choy kume ni ciente gwanna ciente liyata ciente bo meno wen ciente mi Uganda mano ki ye ni ki ti kere dak tiyo ka wen wido wen litieno gu ye dak gu mak tich gino kene ma ana miro koko ye bod litieno ena yeni gu ye weki pongi pien achuru bolo char lok ni gin mala dit neno mo beda la tien kiri ka iro titu mabo ni ning pe neno pien la dit do woro i maduong la dit dong tiku ngon maduong ma en bolo la dit tiki neno ma ka eno neno wa dukine neno kai neno nyako ki la tien eno libero ki gum malach mi neno ne ni en bene tiyo matek ibedo ki mege donc ka an ak tiyaku loka eni nya dodo dok loka eni dugu made tiano tika dugu ni uno be walueny matek pe wanen li tiano street icha mitich ya yom ni tie lok mone ga mende tika kate kere ni bas kama ki chari e kon duju wa kama ki chari la chui chaw mi yapone chaka chabu ngen to kere ni robe be gu ko cha mi lor no betie wo cha do ke lo we mi tia wa pigu lanye pen ka yini wore charo en char ma wano bego ni uno dong be dano be busy o cha wen ka fu ngom pien ngom tien inono le tieno matino cha wario mi ku de ku dong giti de bas ka miel amato ko chi piere tekni wa kunyu unu le tieno en piere be tekni le tieno ye wek ki pongi wek gen gu beti kero dogi gang kwantien school fees no ngenyo la ngenyo ciente eni kitia ikin yo mino ciente ena ye ngom man wano biton wati ye matek wek wa beti kero achuli fu twero duoko kero gi ciem mineno neni giberu maroma yo gi piem ki jomo kene gina chiel ma chuli chane dek fonyo ne era ya chuli dek fonyo beru shareholders nen ngom ma chuli tika pango ne ki lu loka gi kono Kenyans ngo gini Kenyan tika pango ngomi eka liba chiel ini mero ni gami chene eno ni chi cheta namo pingo pi wachi Kenyan eno ni an share na ngom yinde fui pere ka ini kayo wano kwanyo the cost of production profit mudong wapoko iario 50-50 nuchu megi uno wabi chamo pikar malach ni ini mi ngomi gini mi nono eto meno share si ka wuni kom eka zali bachele uno no profit mi million mi ario no yine tino ki megi million mi ache atamuno ni would be a better deal uno wagembe obitu chako neno ni kaga mati serious ero ka food watie level manu ni watika pango poro eka chele wen mali piera bik ti chene be ka kimiyo
gen be giriak gemiyo fure pian ngene ene ga miyo tabere ne mar tiyo tabere bi ndaga miyo ay nge dong be pechulu tiyo ci no da tiyo yin no me be mi nge yo kuri kon were me ka mi ne chene ci dak be kwalo ko rigina ne wano ayo ki ye ka wano cha ko dugu ma chalo jo matoro ci ngiti mu biashara ikip me pu una nyi mwana ubi bero be ana poyo to Apo ile twal abroad long my yaro. Ata man meno mi tam ke panelist. Kama mir gami. Amir John da di the band. Amir mi tal beno. The band. Apo itu twal. Yeah. Ana meta mot uno duju jom un lu tua mutinanwa keyboard pen mo papat. Kidong bene moro panelist magitiga kanyo weng kachere chel. Punya yom ni dak tien wadugu kalok ka pier tek. Ana mera wachi kare enini. Kare ini dong ubiano mabe. Piani oloto waramo kerogen mo de ngom. Kau no ni bien kar ma waramo kerogen mo ngom uno en ka Kenya eno dong pero ti madit total. Dano ukok makole enuni of course waneno kaberu mugo chale en ya gago ketma o arwat Fredo wajo. Kokole enoni tiada kechi enoni tie irwam malamal ma kechi enoni tika gengo wanyual mabe kechi enoni ka ini nyual la tien ma chalo ini dako ma itie ma kar no rama ma nyual mega ka nyual la tien ma ono gwa nyo kilo ne no rwate kit ma dakta chimuni inde nyual mugo nuchu ka ono mir nyual kila rio mugo de nyual kila chel manyor kechi enoni tiga balo wa quality ma nyual kidong quality melotino ma kitiga nyualo gi lutino nero duong mon ma igitiga o ebeni tima duong malupe ki kech matika timeni dong gin momio ana wachini kar ne beni pian kar ma dong wan ram chao kero kicham ingom yen lokeni no dak tika mio bot wagen ni oloto pe bibero racho twal kai por ki kar mo kar ngi ket ma chino twenyo kere dano chenge eneba anatam ni dong wan pawatega nya ye ka no ni yang ket ma chan ma no furwa tigi lu dir magengeyo ni wang enini chamo biberu kaman chamo be chek champo be chek lu dir ma ya no gi waji gine chan ma bene ini neno ma alama ne kinu kene tie I chek pa mu yeme ke ken ma mua enin ini ramo nge ne be ni mwange chamo be chek onyo pa be chek magi wai ne ka mu yeme unyak ma da eni no ke tie tian lo ke no en mu yeme do be konyo ke jinnu chi mono eni no ti ken la nyot mo ma lu diru yang riek chan go to nge o ginio chi ne mu yeme ne mu ke no nyak ko ke no mer nugu e ngom e wange mono eni no nyoro ni ke no be beru tie donc ça ni eni ni ka no ni obino chan kameno tien lo ke ni mer ini yupe pian kar eni ni penge ni gen mo bitime chi wan pol kar wa ko ni wa bet reactionary kon wa ku pero betio ka don wa chak keme ki pero pa wa chero ka cha ngiu yo me joko pero ni ma fut pia pero bino chi mono ene ka kenyo kama balwa ma chala choliti ye machalo Uganda ti ye nyo chalo chol in general chi kirika wa lokom kech enene ana miro ana mok ni pu ikiet ma mer Fredo wajo
puli en madung tor ko dano ni ba do no pebe ta dit lo boyang ubil lo ke mone kun wajo lok me 4 acres model 4 acres model en no ini kergen mone ka cha kergen mone ka cha kergen mone ka cha no je mere duan ta en per luogi ga ye ana neno eno ni motime ikom la puony mo mati gul university kakany la puony cha per mere bil nyanya bene keken eka maromo achiel eto la puonyi kicha bet uber ka puano bil nyanya mamege kuno ramo wai i milion achiel tana bich ichabet kicha bet manyori dwe achiel i eka achiel no la puonyo kwanyo milion abichiel now milion abichiel enuni ka ini poro no bedo okaro wa muchara palutij mukene office madam no la pudo kwanyo mere kena ka dwe achiel ken mabeda ka kwanyo bene dak no tika kwanyo bure mukene chila kori puli en mator ko dane pedo be konyo wa dano kum gibedo da garo mabedo pera ma dak ke kori kwa ma yang enin kinin ni kache ini bor mere komine kongde itim jam la babany si ipone garo ongo dini o mapia be neno gino mo mabe kikuoni no itiga temo fu ti lok me cham en kit ma waje ni kong ki chak neno jemi mugu kong pot ti mai tengang umero wer kong do betie bo gele in ki cho betie utigu gele ino betie tola gele ino betie nyanya gele ino betie kiri ka pedong kom nyanya madini kiri mone ena teng lele wek moko lak mer ka kenyo ubetie e kwanyo dong che nyor mer chamo e gene no wa kere ka me na no dong dek en ben ki wa dak be ma dak be lo doctor be rak wa chi ma be lo en teng lele te te na mer e bolo be ka me no maloni ene no chi ka pe pachako bene neno kit yu ango ma wan bedo ramo bedo kere ikendano kikita jem tiga lak pin tiga lak kere iyo me puni chicha mo kene wo be gako matwal no pawanyang kito mir wan wa chiro kere nyim ilok me pu dong lutiano dugo en tiano go dugo en ba gang adong gitio gang aya manyor ki gang ka ini beno ka dono chamo bedong pe at yen loke no pero chaka chamo ni karcha no school lo koni cha kene cha ber o da ke ngolo bajet dak penya na erman ka ku bir gudu goni no bajer ele malo yen no mir chak breakfast ki diko ma cheng ju no anyway ka ke te gang kwane kade biene lunch kade biendo isapa lo te ko bi dong gitio gang mono ni be no be luo tijma tera da bod lu nyoro ena no dong guchami ma tera de ni ena in de poni ya mando merka no school fees kana do ramo cha ke no be put pe yenye no si lu nyore po bi berga kamo ma yot mi pol karwan wajeni be di yo pe o chan kawa lokom jolo lutiano payo wa jolo lutiano kun o wek bunge ni en madong gen gida geno lu dirogi lu da gana lu nyore gidong gitieni teach culture ma in wek kum ma chelo bed yot ki wori geni bene no ini la tij matek eni puti ye pu bene ene yo achel mano ini chamo kere la ko la puonye enoni
ka waber ka kerne bote tieno chi bibedo be piani ange lo tieno wa mo kene gitie gi kwane school mogo ma wa fam gi bepe wa por gi bepe ento kala tieno dugu gang we ko chalo kikita ini da kere pian ka dong ini mir la tieno ko ma pat kikit ma ini da kere chicha mo kene dong no indo cha ruenyo anyimyo pianangyo ni dog de kalma migi wek en ki way dog de kalma ngari ti matek mada muchung matek no ini wek la tieno biono no gien mon ma yanki ponyi kene ini gwa ma be dak bene ini tika ponyo en wek mede ke gwa ne charanyim chi teach matek tik yana en ma en teach matek je mo chalo puni tie mala tieno miru ngeo ni teach pe bero a on pian ka ge chao gitamni gwa enoni no a on chino cherche da geno ma bebe dongang kwani magitie ki poti madan e kiana kenyo chalo sa Samuel Becker School apenyo wiya kwe chamo kene ka che ono ni gwa ki ono gang kwan tio ki ngom mano diet chalo kere watiki sa Samuel Becker School pangyo ngom pa kit gumai ke kita diet tikede enuni ono gangkwan kong ma chel ka ilu chie ilok me pu no lok me agriculture no gen gi kero bedo mabe mano lutian magitiga timne ni oloto pedong gi kwan mera kwan bene ke ken ikin jem mo ken magen gi timo ilok me pu ma megini ka bene ywe gen gi dok no gi dok gi mo yang chona ne kong ki ber ka temo timo ne mauno la ten puro matek katiga dok gang nu pedok dok ke chieno o ma dok cher yabo ite yuene kila ti chente mo e ching en chi aneno chalo gang kwani mu kene bene ka no ne go yab wangi manu lok me pu gi nga ge enene no gen gi keto ono be wa la ten kirka bieno dugu gang no ngeuni a gine ini dong gin moni mau miri tim de ter chalo responsibility pada ter chalo assignment mo magi kere iye pian assignment petit your original idea but responsibility gin ma ini ngeo ma bena chunyi no pidi iye ni umira tim che anatama ni kache nen kuri nero makama ene wachako instilling mano lu fonye bienu lu nyore bena gitika chel en nywako lok mogo make nywako chali piti yegini bena ki loko en la kori lok kama ene wako no lu tena bienu la kori lak mogo tata ena fruit gene fruit wajo gini no beru pere anatitu yang chon ni ki nwaya kacha unodong mon magitie ni chake mwaka nechalo tek de nyala chele rio gele eni dong no dong rometi expired word donga matokon inde loko ko mon weru cher kamat cha tek dong ini o kun joni cha chero gir kita gilan ne kere isenta neno pemiet ino mon matitiano muko no lo tiano gi mukene dong mwaka gwara pa ki wie no gen gitio ka mieli ba no go mako kon chingi aya style miel madong kon kilo lir mapalare pedong no nene bene pian kon tigi kit diere moni ma en kilo kit chatan moni kumi kenyo maka wai tim gini ini inde tu tim madakaro pian ne miri itimi lo ci style mon no style miel mogo man lo tim mon eno ni gitiga miel ka chel ki mege madan chalo way mego gene mwaka pa mego chalo mego rose gini no giti kenyo gitiga yuach mapatuto che ineno bene en lunamo magitiga namo kenyo be lutiano matitiano ena ye dong gen no gitiga miel ket gibene no dong nena pe miet chi kachoke mo beru tie malutiano bulo gu bere kien gi ken gi magumo ko tampi gi ken gi chigo wajal po be ye mamege wa bero kanen kamenu lutiano yobo opotoro ma opotoro eno time kaniana rio ke ken 48 hours
bene pego mi wa kono warning mo notification mo ne wana te abinu lutino yobu do lutino go mege rio mato kon gi anara mago tim mer pigi ken gi mago waj ba ben ka ge ba ge wa ni ma ini wati ga tim ne we umi bor wa war we ol be wa nong lutino mon wa ni mo we wun be ben dan so jono go mege gi ki te ba para riemo gine eno to gak kere u benetir record madit ya naka madong mon petika dak katim char kama eno ni dano mako oregini tweet lu dir no dong wigu chungo no gineno penya nena kama en iloko ko ngo duone dong bepe neno chi kori time eno ni lutiano ayo timu. I think such responsibility kagien bene go chako mako ne mago waini no wek ga chung mabe mir wa chako neno ni lokapu wanwa ilo rwamo chero malo mai kina kenyu en lok mo ko machal Fredo wajo ni no go ki chako winye ilokom shares pedong ki chero ka lok ya mia mega wera che mata che wili piri kona timi nga gine pian gina be ma ke timi benen eno ki chane ngome enero chi anatamani lutino kwan ka won monti neno wa eni ni lok machero botu pian wuna edong generation mama watika paru makonye bene pe makapo winyo mere puony pian do tam ni dong wunu gwa do ng'iyo piny chinieno mo wabi penyo doku no do no pian wano no chero maka wado chero o la chero mani wun dong wabi chero wanenda ka wunu rama be la ko ludir ma magitiki ni kong wanenu chika dong we odaka ma piem chino dong raj ento anatam ni lok tika kenyo dano ket chwingi pawa jelo choko gang pawa jelo dog di kalma migi mete ki choko ne pian ka bene pe tiga timu migi keni cher ka choko pala wor ngayo si anatam ne afoy matek moderator ka cha mo da kon nge cha ramo meto ka kamo gwae ana foi le gamme e gamme lo ma pe ma da miu na nen ki lok ma leng yeah Amir bin about Paul Kilama we kong ini gam lok ene Apoyo. Topic and Martin will your larnani. An peladero yem logman ma tin watiga larnani. Ento kidman yang kere daplu logari o mukarni ruot mamukwe genki the band who loko le weng ki kore ma ukiego lok ma mir ki loko to gen being lo pajo ngeyo gen matika time gang total lokati o pokele yeri o kita neno kerne lokum pu agriculture ina ngo tama bejma rorkwe ngom kwe tiga wachine kere ni chamo kuma check yor ni mir wati kere ela rodano chamo kuma rom pure kere o ma chel konyo mada kidong jemu kane machalo gene kit me gwako ngom wa check chamo ba keto jema ka le mo galwane humus humanio jema mar meu cham mir mo pol check mo pol bana dong lok yeno ne kime ku beru udonyo kare lokum lotino kwan ka dong udu pajo miro bu kon pu pe berata ka chiri konye ba nyoga jero ka ba le di town mir bu kon lu nyodo lok man me pu ki lok me konyo ka cham nyo timo kit gimon ma konyo pajo yani ke kita jeno wajani ke ya gago imaraj entropa gago gaken chule yang chon no ke petie no winya ento dong mete ki kit pa ko ma kwan wo ke ma ka ko mer pier angwen miu logo tiga to ko mon ento jemene gini weng anen wajani kai loko agriculture
uno lo dero me agriculture ka no government ma kwiri tie lo dero me agriculture eno mi pun o dano ma ke woro wa kin gang wen me pun dano ikit me ngo kodi ma mer di perre je ma ngo kare ma mer di pete kodi moneni kare me kai ne bene mer ku pun dano ki do gang dano nge jemni no ni ni bene pe gik bot government nyo bot lo dero me agriculture miro lo tele beno bin ye lo tele pe dong tekni ku no musara gi chero e no kuch lo tele ene mir bet I kom dano I kin gang bene kinen gi ka ke o gi tiga gi nyoru pe ko nyoru gena pon ci dano meno lo tele ne kwere rom moni kono LC kono cielo rio de ngwen gini ampang I rom LC ne gi do ta chalo gi rabi kita ngai kere ni ci joni yen ne mir ku bet in bo ponyo dano jema per weko kech pe ber tie I lobo mamewa lo met ko joni yen lo ponye kere ki school lo ponye miro ku bet ki kit pony mo maromo encouraging lo teno me chayo pu agriculture pe ki cha ene ko pa dano yen no yam kila mo wa chono ni kuok kwan bi kuok I kuok mamewa ket mala chuju yubu kere pi ban pa Adam gine Eve si pe dano sa tij ma kelo kuok inu ne tij ki kome ma meyo lobu bene jing la bol man ma na winyu bene ma de ben wajo ilo kom jem muti ma naka men kakare pien dong jem ma mego no tika te mane karo kuro si lo teno ini wan ana poe gi mara poe ni te mu ba ma do ni lu discipline bolo diro meno kitaro waje gena vigilante le mom yen tika gena berchal police ma kin gang tamu ko temo ba ma da ma kelo order yani kam megi gi tika timu jem raju ma kelo le wiji ni bene ko kom lo teno bino ken lo teno ginoni chiero net ber tak ma da donc kit ni anen wachi gena miro lo teno bet ki responsibility nyo kit tich mo ma ke po igi ma kagudu gi yweyo itwar konyo paju loyo cher ka la ata I town na poyo Ala tuan Paul. yeah. Yeah. Amir bien bot Omera Caesar public. Kai podcast. Ana po to twal ana bila winyo mere kina wai ko na summarizing kong do go lo ma be twal lo pa ngomu kwe kini di ben gina chel ma miro highlighting I kumalo me choli botwa gina we ko pur je matitino eni teki kita dan go ke le I kingang ki pu botwa ko jakari ka ini pu bo ka di pu ngo gini because digi gi nga gini ge go gi bene en in the same place ki digi ni go ge lak mere ta eni en kit LCs me kom kar go gini ni aneno ti ka time mer me temo controlling gini ni kape gi temo go kita gi go ke digi mano gi tuyo gi ter gi designated places kira yam gi temo ni le ramon beru tieni ci pu ba kide no be yel dan do twal itegang ni kwani ka go ngat mo ti go gi chiel mano ti I chiel ene lo LCs le ganati bo lo LCs me kingang ni kongo tembe pingo nen kita ke go ke digi di digi I don't right lo digi do ke controlling in akira mo kenyo mono no ento digi balo cham bogi je muker me pir matitino ni so lega na tieni go legi pir cham bir nen kit yo mo me gire lo tela me kin gang eni bir go nen ni ngata tigi digi ngata tigi le onen kit yo mo me controlling we pe go la ta otherwise gino mo ngata mo kwanye ne gi porpe
because gidi woni no ge lak ke cham jame gini o diju gido me agiro na mere lok en ma did Fred ngomo kwe waje lok ma ba ngomi etino en magi dugu iwe ni pien kar gi be no nok ki doko e kan kwan ko ki itame adeki ite gang ke ni etino romo timo gimo en kit magi wachi pi compare dong ane with the World Bank program ni pi ti romo kin gang mo bebe pe kit ma na no gi all etino ni chiri kulu chochok like 2 kilometers 3 kilometers ka kilo pi ni kumbir piane no romo kin gang ed olo kan no tangi no bala eno pitie ma pedo racho twal timo gimo te gang ka kenyo ni ka ini ba ngom matek ma no gin inu ne kita wiyo du chao kere cham ono mir bela nen ma be ni ka ini timo no gin ni mai dur jemi ka jel de ba ngom mi ma ini du gi yew di kalkenyo inu ro pero jem mugo ma cheko yor ikar mano iti gang yue so gino na mero emphasizing en ba ngom pira tek dok bene kay ne ini di kalti mo to ma tek ba ka uno yubo di kal kirmo mano ka kor chue chi tero kalele chiro ka kamon ni magine ni mano lumti ye ma lume mano nok fudu romo pero gimo ka pi kono gene pi mo mano mol gi kenya ti pere kot en ma pore i dekale ka uru uton la kirmo no chira ya luma la light ma gine ni fudu romo go gine mano ngom ti e kur ma ge ba ma be ngom ma ngi romo be ti kenya ma gine ma fialo kare cha bit mo na rio gi kenya en mano bo ti ni no pingi ma romo gin pien bo tere do kati ro ma parati kar ka gimo ma pin ku ya total pe donc chao no mo je kum ching chi ne be do yor yam ri mo na mero wa mer en ken ni le tie en ma du gang pien kar gi nokki ko tem kon kin lok ma ba ngom en mano gi kero pi ro je mu ma onyo pi onyo yeni by the time ma gi doction i gang kwano gino mono check pi community en gino na vira med bene nel weekend na fo ana poi de twal bene Dura moi in nan tele be young farmers do be waju lo hada yeah school makwane no ki ga more wono wen kongo mere. I'm just now very excited about local farming. So school makwane secondary school one wati department agriculture no apero cham do me pe cham me man ma charity wa no profit yen ni na tie ini pet gino mo ni kan no ram lo ponyo wati uti ma best on kwanti poro tedo cham ka ngato pero padek tedo bo ko ngarma pe ana ma a pera nyugi so ni na rama chera to lo a nyugi bien bo ya ti wa cham kilo rema bat ni ene keta ki timo kede ki bene ke be adam bene fam si fam ba premier pietro cham premier bed ni kwana agriculture ke mi ati ne mai ne a chalo lu nyuru ma kum kane ine ti kilo tiang ma ti tiang giti ka don nyer wi bo chen ma bo ni kalo tin ni go down go cham ngo ka lo tin na giti cher boarding school go dugu i kalme yuyu go cham ngo ma i ti ke de mai mi romo mi ne kilo tiang la bon a yela ngo ma i ti ke de mai tamni i romo mi school fees palo tiang inoni kum kane lok ma tie any car mi school fees any lu nyuru wen ka ko school fees lu nyoro ngayo ngi dua de ngi nyu dua bi chela ngi ni school fees ti ka bien aram pe ta nyugi achara nyugi wa jo mo ma bien ora wan bi chuli chene man ram pe to gwana ti ka ne ram dua bi chela kan i wa jo mo ne awar bi bien di wara ai in pe per be kichi ino ngatu man furi no no ngatu man piti ko ngatu man do ni cham et no i ti ka neno ni ngo drive i nen kwe mo buteri e kar ma nyi
Look, madam, ber ka ko ni ne ko ber man nung ti ang du gang wa chambe pe a. Mi pe la nyu di in ko du abi che la ngi ni ta ni ka du ti ang tin du cham ngo ma ini kero. Ka che ayo wow. Unyo ka che ayo wow. Unyo gin mo ti me. Ini ramate olungara chiel ke kim dana pa jum ke ni giram ko nya lo wor e gini ma pe ko me kuma ena so loka fu pier tak ma ko ni be pe an loka fu ene yiwa yo chiel min no chiene kiti miro be da ramo be kiti miro pian jomati office kitulu ga chula welgi ki ngolo wel mu char ki ngolo ka ini igia pier cham ka di en eka chel ker la diet me ngom me ro me Uganda wai ke eka chel pok ngwan an ba la gineni be me da pier di ma ngwan ma pa la ya ta gwana bo igia muranga tu de me ti cham muranga ma dia and then in the kikenyu be no be non bueno ibone kina kenyo we gwana bana ukion gibur a gwana be nya kenyo ukion du gan kwan kumani ne ke gwana yom twin chaka ukion ber ka chamura ja yom chaka and then gi winyi be look man ka ukion du tikke ja ukion chang pa mi gi da ka chen gan kwan pi gan kwan da chom ti so am pa bi long ma dung to but am ba ma idea ni ki fu Phát đối chào chuối en ngara chila nè mi ke onyo gero mo mang nak ingom kaditi office wek dong ko ko ni pa bi long ma duong na foi to kan Ana foi, but that I'm here being over Lady Grace. You're welcome to make a few remarks. Okay, don't tell what my viewers comment. Yeah. Okay, apoy dawa apoy viewers, apoy panelists tutual ngom kwegen ke la dir de ben ulo ma be tutual apoy pun wer wan yang ji mu ker ma tika time ki tam ma bejo ma wonu bion ke lo ke pu an ba na twa ni lu tieno ki school mier lo ke pu mier ki met I gam kwan ukirber pu ki ken ku lo talo en gwa ko gweno wek no ko tong gweno tiru tier ka ru tier ma no gwa ke tier gang school ka no gweno ti gang ki ko ki pite gweno ne ka du no jaro gere gwene money no ki chen ne money kombil ne gweno wele tek ma dagan gweno che no mo ali pier gwen mo pier bi wel gweno che kiten so lo tier mier ki ko mier wen ka lo tier lo ka ngo pu ki gwa ko Jimmy gang we no gi beri ke wigi ki pa giner ke Jimmy ana ke te Jimmy a ke kan po be talo ti an wakan mo ke mata Jimmy wen ke beri ke supermarket nge ke ta ke ti mo ke Jimmy wen kiri lo ti mo ke ma don lo ke break ko be na da ti mo lo ke fish farming ma te ada en ki gwa ko winyi ma papa dar ki perber Jimmy ke per ma kumbil dan ka per Jimmy ma buong ma mi ro ti ma kirber ne pedok ni gena ken bercha du ka tim ne ni dan to ta per Jimmy ma duong fruit ma duong ko be dan ka per ne gang pija me ma papa ko be wa wine ko be dan ta lo ke wine dan ko be ta lo ke per coffee so en mier ki fun yo tiam pi anyim ki mier ki pun ji manor ke ro ta mane yor ne ro dere ki ji ma ke ro ta ne kar mon ki ji ma ni min no chen mi school fees ya ka ku fe ne go no ke ma ga ya de bi ko nyo ka tiene no chiga chara kwa na nyim ma bi ko nyo walu nyoro ki dan wen ne gan so ana po e pun ne ka po e lo ko ne wen ma mier pier mi lo ke agriculture lo ke pier ji mi mier be ti pian wan wa ti ki ngom mier dan ku pun ke me tim Jimmy no ne kama ngom ti ka jo ma gi beri town ma ngom gi pere en wan yang ka dan ma gi beru gan indere a ke gan ne cher bo di town ka wilo bo arano en ge na pata den awa ke war nga cher ka wilo bo da ko town en lo ka pa okay en Jim mo ken ma gan en ma ana ne so en no lo ka pe gena pe be to so apoio dar um apoio lo ka war ma be apoio ka dar be punye be be
comments mer ma tie nan ta tie di ben ana tika mer ario bene kem Okay. Yeah. Jalia. Yeah, angyo ni ka nero la ka comments oye wa watie ki jomu kene ma en kit malura mo wani la ka pu pedak mere ko ni pun bena gena e premier ne ke chi kwan bena pu ni lutien kwan mo kene ma university ma gulu university e kar ma go chero ka timo felwa e fama achel perna no pero me alun ka kar e fama achel che lutino o kuno yalla cho chane mati ki fame o ponyo lutien ma lutien ngeyo wen na ko kur ki na ko ning ki pero ni ning ki na ko ning ki timo ni ning lutien cha ngeyo gini wai pasen mane char chok wai piera bor ki ngej pa wange icha madung lutien university gu bion go chako timo gien gi dok gia era go chako correcting lutien ke go an mwaka dek mwaka ngwen mwaka bij gitu ya correcting lutien university ta ko ber gi mama lano ma pedak on nen ma be total kun no gien enu ne ben gien gitu ga timone in the presence of a lecturer ma mege en lutien ma lutien era go bion da ka chako wajene ni gini pege timo kamen kai timo kamen go chaka explaining po be bion kaman po be timo gena kaman po be nyak po be chi lutien cha go chu we lutien kwan ka chelo ke lecturer ge ma po be yo total kido ngana tamani kai puonyo lutien chan kamen en be do be wa la ten ngi gino mon ni chaka wai wa nywele ne ka da en adung da ke ni dong to da ki jemi we wie kidok be ma pat enani wano ti ka jomo ken ma futti ka mirkom original kuri man mano kuri ko bel kuri ka bi kuri nyogi kon kuri nga gile ini waki gwana mayang wan wangeo kono konyo la dak ga nga gile egono le wenge gitie ti dano mo ti ki fam mege I palar ka cha luonye ni o chire nye cha ti ki kit kuri gino mo ka ken ma ini mer mayang chana chuli pero ma bene ka ini chere gamo kere ka chale ini gamo baba chel me nyim nyogwari ga gamo baba chel me ka bi nyogwari gamo ka baba chel me moranga ka jamo chek bine duak en baba chel en bene ka kan pedak mer mama pat bine duak en baba chel en ma ini gamo ni ini kiap nyere ki mi ma ci ala ko initiative ma chala kama eloni beru be twale piano no antika chane we dano nya ko ri do ko chingi ki be no ko dano ci man gino mo ma bene ka che ni no mo ngat mo tamani ke tembene no umyo ku pe kera we ko nen yo me ku pe ki ngat enoni we no en ka twero no bene o to ko ri ki bar chero non ko ri ya tauni en gin no na tika po na ta tauni ameli ai ko pian information ma chala ka mena tan be no pe ata chana po ma ta gina na mer mere ne en Okay. apoy pange kala dir ngom kwe gwa berno tigi mo mer mere ne pedong tutual Okay. barangeyo ni lokmi social media uberu gina chiel ma uberu wenyo watutual kien kanyo ni neno bino pa AI chan tika bolo wa balo chawa pa dano no you keep on watching the tiano dong pio be no karamiti so lunyoro should also know ni pretty requirement mo ekane school mo wala tien be ochiate sim we need to be careful kiko requirements mali tiano kelo gam and Mario la tien ka beru ki sim gang ki beru kero 24/7 chawa ne obetie ko restriction makara cha lunyoro wa miyo irwani ni chake chawa rio ni o chawa ngwen kwan buki atamani ena yegena be wano chiero uno kere wekwa konyo ni tieno kakuwe wilogo lanyo ni tieno lanyo ni tieno they spend time on useless things la bon tamo pi dire yes anapoyo Kerele umunibe kama no kerele umunibe kucha ko this restriction you know ni
Paul Australia. kalama kay med do ni gang. Okay. Awal ni gina lok pa ngam kwe lokom social media ki AI. Lobo mu kaya chala Australia ki gina ngu cha ko restricting luteno. Lokom gina teachim. Ino ni tama ba mi dan magang lobi. Kere ka debating UK kan chinma ka ruchi kenu. Okay. Apoy. Okay, Lady Grace, duan ma ke bol luak mo kan tie. Atia chel man ke kan en. Man Okay. 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 Man wa chi lu nyu tao cho da. Yeah, man wang o ma be. Ma Apoy. po ja chu ri ya. Wa po. Apoy. Yeah. Apoy. Yeah, I'm in on lu de ne ke mi po luak ma which wa wa duan ge. Mi ro wa nge ni ngom wa dong any gin ma ro ba mi ni wa ngom pe di re ngom pe a. And the one down wa woro. Pedro tell me che c'era school, ci che abdugo. Ci non gin ma pire terre. Any phone ma che da wan bere da ne mi che phone che che da miro che lo dir cha phone lo tiro ne a ko ne ne che che cara che ne ko ne che temi ko ma mi che phone lo tiro da mi pe phone che ma che wa che mi game go che ti I'm going to be the channel around Moya Billy, my Young Farmers Association. The Young Farmers Association, I point you there to pot deck, I point you there to pie. My cow check. Who know me at mother, then get my Piero. I don't check, don't know Pierre, the Florida, my with yeah. Dari, iyu una wa konyo ko lo nyodo twal ipu che wera an kedi wa tin amaro teaching twal le gardening kedi be kapu kan page wa ti ki plot moment man te garden wa ker le yata ye boro gives them as joy ni kedi be don't come up yo twal le Lisa can do things like that ma wera okay patio be the better child do it. Yeah. Yes. Apo down do you your time ge at me do ko Lady Grace di dong atam ba ka bo lo program mo dong. Apoy dan wa apoy panelists apoy dan viewers ma ku beneno wa me bila champion no pichawa pen kam kan no fuki deko dong wa wai me ni jojo ka mai wa wata ngunda ta beta bobiono da wa kili ugena jana punya nyo gena lo kama ke laro nyo jimu ke na mama tie ma nyo tika time ma ko po pa wana chuli kama wati ye kama papare wilo bone apoi wutu twan Well, boy. bye